Sudise Qur'aana fadhiisa lafa keenya yoo jarri lafan keenya in keenyu maaychu yoo gareen shahaadaa macaafa qulqulluu dalga hiikuu dhiisee Qur'aana isaa qofa barsiifata ta'e garee wangeelaas walii galtee waa'ee jarri shahaadaa yookaan uummanni nama wangeelaa dhaabatu keessaa wangeela tanamane Yesuus tanamane akkamittiin sheekiin argaa reeda dheereffatee waan macaafa qulqulluu irra hin jirre garee shahaadaa jedhamee kan miidiyaa kana irra deemu macaafni qulqulluun ortodoksiifnii fi pirotestaantiin itti amanu udaan nyaadhaa jedha fincaan dhugaa jedha jedhu Yesuusni qaatu abbaa caalii kan jedhamu hoogganaan garee shahaadaa sadan waaqa tokko jechuun akka mobaayilii kanaati jedhee mobaayilii sadii feestaalii keessa kaa'ee feestaalii keessatti baattanii deemuu dandeessu jedhee waa'ee Sillaasee waa'ee sadan waaqa tokko garee shahaadaatti haasa'u garee wangeelaan callisa jettanii dhaggeeffadhaa hin danda'amu. Dhaggeeffadhaa namni dhuunfaa islaamummaa bakka bu'u walaa sheeka ta'ee eessa ta'ee qeenxeen tokko chuudhaan gabba'ee itoo dhufee islaama arrabsee qeenxee tabaakiin sheekiin jiru sheekiin qeenxee tokko jira dhufee muslimummaa arrabsee nabiyyu Muhammad arrabsee isa irratti muslimni xiyyeeffate rasuulli waan arrabamuu qabne islaamummaan waan arrabamuu qabne quraanni rabbii waan arrabamuu qabne kuni kanaan duras jira ammas ni jiraata gara fuulduraafis namni rasuula rabbii arrabsee digalee yoomuu ana biratti bilaak liistii keessa jira gaafan arginaan gubana waraanaan na ajjeesa this is my final word waan godhu kana amantii qonnaa kajaja dhaggeeffatu amma wanti si gaafataa garuu amantii ammas wanta si gaafadhu one point innis maalidhi ati peenteedha bakka ijoolleen peentee ijoolleen protestaantina dhaggeeffataa jirtu kabajaan isiniif qabu amantii kamiyyuu jiru jaaladha isinii galee ani jaaladha naman walfitta ijoolleen musammaa rabbiin ajandaa intarneetii kana yeroo nama godhee nama digale muslima godhee nama maatu muslima irraan dhaladhe am muslima alhamdulillah garuu waan tokko jira maa inni amantii nama biraa abadan hin kennu lakum diinukum faliyatan jiraatti anis amantii jiraatti tannaan jedhee jenne rasuula miti nabiyyii miti sheeka miti rabbi qaal baqaal rabbitu jedhe قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين رمي صاحي كان كنا جرس أمانتي جران تكنا مارك أكجر أمانتي كيسين ربنا برسيسي يوم أمانتي جران تكي يوم أمانتي جران تمانا نوچلا ماري ساتو ماري سيچلا يوم تكي أمانتي كان كوتو كنا أبو ربي نبرسيت في جهاتك أكيد فتى بلسطين أتنا بلس yes you are my brother جنگرو كبجك إيك والفينك إيك وان فيت الثمانية وان فيت جالة سياسة فيت هرجوف وان فيت ردين وان فيت نمدون فاك فيت وان فيت فودي وان فيت هيك أكفيت والباسي قبوسي I don't care قالوا ما تكفو amantii kan qoltu kennu nabiyyi kan qoltu kennu quraana kiyyatu kan keeyoo jabeeffat ituun amma si ta'e ituun si ta'e rabbiin si nan godhin nan godhus ituun si ta'e abeetti yesuus abeet girrigirriinu teepbii koo mansumaa koo jechuudha mansumaa maal jettan isin banadheen barra ol akkasima akkasii miti yaa jedhe beentee naa barreessame sirrii yoo ta'e lakkoofsa 21 naa barreessa protestaantiin qofti Oppatee kottaa beentee godhe jaalala dhuunfaa jaalala kiristaanummaan koo dabarsiise sana dabarsiisu yoo jiraatu jira jaalala barsiise yoo maaliif adda biyyi kutti tuqa maafan islaama tuqa maafan ortodoksii tuqa maafan maariyaamii tuqa what's up man maaliif this is not my business amantii kan koo jabeeffachuu amantii kan koo barreessu amma matatti jiru keessa jirtu bashishshikise jedhamu bashishshikise kan siyaasaa በጣም ሮንግ ቃል ነው ሮንግ የተሳሳተ መንገድ ሲገለጥ ክርስቲያናቱም እስላሙማ ከይኩምት እስላሙማ ጅቡምት ጅብ እስላሙማ ቤት
xareeffannoo fi bilgateetiin nu yaaduu kee maatu dhalee kanaaf kan si gaafatu rabbi malee maammee miti garuu dhuftee dhalte attinkaabbiin dhimma ta'e እስልምናን አትካብኝ ነብዩ መሐመድን አትካብኝ የፈለገውን መከሰበል ጴንጤ መሆን ማለት ገባ ኦርቶዶክስ መሆን ማለት ክርስቲያን መሆን ማለት እስልምናን መስደብ ነብዩ መሐመድን መስደብ ቁርአንን መተቸት አይደለም ኔቨር አይደለም የተሳሳተ ይሄ የፕሮቴስታንት አስተማሪዎች እዚህ ላይ በደንብ መሰረት አለባቸው እኔ በጣም መልእክቴን የማስተላልፈው የፕሮቴስታንት እምነት ኡስታዞች የክርስቲያኖች ማለት ኡስታዞች ወይ ሼኮች ወይ ቄሶች አገልጋዮች ይመስለኛል እና አገልጋዮች ትልቁ ነገር አንድ ሰው ከሌላ እምነት ሲመጣ የወጣበትን እምነት ጀጅ ማድረግ እኮ ይሄ ለፕሮቴስታንት ከፍ አደረገ ማለት አለ ይሄ ፖለቲካ አይደለም የህይወት እምነት ነው እኔ ክርስቶስን ብጠላ ነብዩ መሐመድ የሚጠላብኝ አለ ኢየሱስን መጥቼ ሰው ብሳደብ ነብዩ መሐመድን ሞደውን ይሰጡብኛል ለዚህ ነው ቁርአንም ለኩዲኑኩም ፈሊየዲን ቁል ያየሉ ካፍሩ ላይ እሳች ጋር በአጭር አቀት ነግሮኛል አስተምሮኛል የሰው እምነትን አትካይላል የኔ እምነት የሰው ቆይ ማርቆስ ኦኬ አይ ነምባሪ ማርቆስ ቆይ ዋቱ ጅራ ከረቲ ተደምሲ ማርቆስ ሼኳጂ ቆይ አልተቆ ማሜ ኖይ ዳንተ ጋሬ ሻሃዳ ኔትወርኪ ማሜ ቀበ ማን አወሌ waan de chor bale fish waan brown dubbadhu garu Marcos durarra kasriya sajida waan ta'e fi koy kanatta deebi waan tokko Marcos okay nuyiidhaame miti garee shahaadaa warra sadawwaaqa tokko jechuun mobaayilii kana feestaayiliitti naqattee deemuu dandeessa jara jedhee nu qeequufis yaada isaa ilaalee ka'e yoo nama fichisiifne nama argachuu hin dandeessu Marcos caala beekee miti nama tokko ila yeroo mara jechuudha Marcos dhiifama sheekwaji isin irratti naase nama tokko ani sin caala beekaa miti garuu adeemsa kooti nama tokko si miidhuufi moo si tolhuufi moo sirrii haasaa jira moo dalgaa haasaa jira siif dhufe moo sitti dhufe isa jedhu yoo baduu barbaadde fichisiisuun dirqama kun ejjennoo kooti in fichisiiftaa sana booda maaltu ta'a deebii deebisuu qabdu dabu amma paastaroota laalchisee kiristaanota laalchisee waan baay'ee haaseera mee garee shahaadaa galchaa mees jala jira garee shahaadaa jedhanii islaama addunyaarra islaama biliyoona meeqa bakka bu'anii ስለዚህ namni guddaanis taa'ee dhugaan tokko mi'uutii irratti gaafatitti dhaggeeffatu mee islaama nuyi jedhanii amantaa fi duutuuf kana bakka bu'anii sillaasee jechuun sadawwaaqa tokko jechuun baay'ee sadii walirra ka'anii kana yeroo namni tokko waan tokko dubbatu yaada isaa hafiqatu galmaa nagaa sa'aatii tokko sa'aatii lama sa'aasi ስለዚህ የፈለከውን እመን የፈለከውን አግባ ከፈለከው ጋር ኑር የፈለከውን እንደፈለክ አድርግ ይሄ ያንተ መብት ይሄ ተፈጥሮ የሰጠች እድል ነው ይሄ አላህም የሰጠህ እድል ነው እንዳንተ አይነቱ ከሌለ እኮ የእስልምና ፕሮፌሽናልነት የኡስታዞች ማለት ነው ጠቅሮ ሙስሊም ላይ እንዲሰሩ ሙስሊም ማህበረሰብ ላይ እንዲሰሩ አይደረግም ነበር ግለሰቦች ጴንጤ ነክተዋል ግለሰቦች አንዳንድ ሰዎች ከድንበር አልፎ ሙስሊም ሆነው ጴንጤን አስቀይመዋል ስለዚህ እኔም ሙስሊምን አስቀይማለሁ የሚል ሳይንስ የለም ሁለቱም ዋጋ ይከፍላሉ ግለሰቦች እኔ እንዳንድ ሙስሊም ነው የምናገረው እኔ ሙስሊም ነኝ ግለሰቦች አባባ እጅግ በጣም ለጴንጤ ጥላቻ ሊኖር ይችላል ሙስሊምም ሆኖ አንዳንዱ ደግሞ ፖዚቲቭ ኤነርጂ ሊሆን ይችላል ኔጋቲቭ ኤነርጂ ማለት ፖዚቲቭ ኤነርጂ ሁሉ ነገራቸው መጥቶ ለኔ ምን አገባኝ ነው አባባ ስለዚህ እኔ አሁን ለምሳሌ ፖዚቲቭ ኤነርጂ እኔ የትኛውም እምነት በጉልበት ያምናል የሚል አመለካከት የለኝም ለምን ፈጣሪ የጉልበት አምላክ አይደለም ፈጣሪ ጉልበት ከፈለገማ ብዙ መላእክቶች አሉት ገብርኤል ወይ ጅብሪል አለ ሚካኤል ወይ ሚካኤል አለ ለባባ ባንድ ክፉ ምድርን የሚገረባበት ብዙ መላእክቶች አሉ ኦይ ማሜ አኒ ዋን tokko na galan jir dhiifama saake gidduun gali ammas paastaroota qeessota ergaa kee dabarsite ortodoksiis kiristaana peenteedhaas ergaadhaatti kun sheekiidhaano sheekii warra yesuusiin arrabsaa ool warra nu hooqaa oolu kanaa ergaan qabdu ስለዚህ ፈጣሪ
የፈለገውን የማድረግ አቅምም ስልጣንም አለ። እኛ ለሙስሊም ኡስታዞችም ለፕሮቴስታንት ኡስታዞችም ለኦርቶዶክስ ኡስታዞችም በመጀመሪያ ደረጃ እኛ ተከታዮች አንድ ነገር ነው ያለን። namni baay'een afaan Oromoo dhagaa maamee namni baay'een